Hausimoro Pausing. Manipur Development Council Assam Amukhana Hingat Hanaba Khanari Haina Assam Chief Minister Sarvananda Sonowal na Fondu Kre. Amade Nong Sem Kiba Technopol District is Semga Sagat Wat Pana Law and Order Ngak na Honabada District Administration gi Asoba Singnaba Maoide. Amade Framework Agreement na Orekli ba Pilong gi Matang da Political Parties in the Mifam na Ngasi Khananaba Sem Sakre. Kurumjare ISTV Pauming Tabirba Singutaram Nokjare Hosima Pungiba Pau Assam ki tongan ba mafam singda kundari ba Manipuri singi kunai amasung sel tungi pibam Pagadana ba sem kiba Manipur Development Council Assam amukhana hingat hanana ba Assam government na kup na khanari haina Assam ki Chief Minister Sarvananda Sonowal na Fondu Kre Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y Khemsan na Assam ki dispute leiba Chief Minister Secretariat ta Sonowal ga unaba amada wafamasi Fondu kibane Mini Nipurom Chupna Unakiba Aduda Luchingba Anina, Hauzik Oriba, Awang Nongpuk Lamdamgi Political Gipibam Sukupna Kanake. Speaker Y Khemsana Assam the Kundariba, Manipuri Singna, Tenariba, Socio Economic Kudong Sadaba Sing, Zakat Horangda Sotariba Sing, Menkat Pangamnanaba, Manipur Development Council, Hingat Handuna, Mapanga Laiba Council Ama, Wen Binaba, Assam Chief Minister the Taksin K. Speaker Wafam Tarba Matung Chief Minister Sonowalna. Assam da Haukiba Mamangi government ki Matamda Semlamba Tongan ba Furup Singi Development Council Pumnamak Mutat Kre Manipur gi Yauna Hariba Council Singasi Karamba Mawongda Hingat Hangadage Amadi Karamba Matik Mayai Sing Sinagadage Haibadu Kupna Kanare Council Singasi gi Karamba Budget ki Mateng Ama Pigadage Haibasi Laptop Naba Honabada Matam Karachang Kigani Maramaduna Matam Karangai Binaba Speaker da Tamlake Panbayay, Insolisingani Taramatoida Matamdugi Assam Government Manipuri Frup Yauna, Tongan ba Frup Singi Pibam, Pagadanaba, Council Kuntrarom Semke. Council Singasida Akanaba, Sentang Pitaduna, Sawat Torangi Tabak Toram Kaya, Paikat Lambani Adubu, Insolisingani Taratarukta, Anoba Government Amalak Padagi, Council Singasi Mutat Kibani. Nauna Semkiba Technopol District Manpower Masung Infrastructure Watpana. Law and Order ngak na Honabada District Administration gi asoba singnaba ama oiri haina DC KSS Ragumani na Fongdokle All Manipur Working Journalists Union na Sinduna Hokibatang Kunmangada Rural Reporting gi Sarukama Oina Technopol District ki Sakot Taurangi Tabak Sing Yangsinbagi Kongsetta DC na wafamasi Fongdokibani Technopol District Headquarter da Laiba DC Office ta Pangtokpa Pau gi Mifam Aduda SP Dr. S Ibom Sasu Sarugya ke District asigi Hauzik Oiriba Pibam gi Matang da Palladuna Ragumani na Hana Sandel District Subdivision Ama Oina Leramba Technopol Mamang Sahigi December Nipanda Matamadugi Congress Government na Mapung Phaba District Ama Oina Lauthokibani Nong na Semlangpa District Ama Oibana Sakwat Thorangi Thabak Pakat Pada Kudong Sadaba Kaya Maru Mayoknari Officer Singi Laifam Thokpa Quarters Laitabana Office Kaya Office Cum Residential Gi Mawongda Sizinare District asigi SP Gi Office Power Laitabana Manipur Rail Bank Technopol Gi Building Mathakta Office Oina Lady Hauzi Lady ba awara passing asigi matangda government ta marik chumna khangan kibalaire athuba matamda government na thabak paikalakani haibagi thajaba leire district asi subdivision ahum more machi amadi Technopol khaiduklabasu more amasung Technopol natana police station mapung phana leitre amadi SDO singsu leitre Southeast Asia gi lebak singa lalol itiki thabakta khumang chokshina ba India government na paikaliba Act East policy da Technopol district ki achoba thodang lei More town da Paikaliba Sakot Thorangi Tabak Sing Lushilak Laba Matamda More subdivision as model town Ama Swedana Weragani Hike. This policy only door step only door for the whole country. Southeast Asian countries South Asian countries link up to Wogi. Matam Marava Thong Haragadi Kanuni and district Manums and More subdivision. And then lots of scopes like development gi I think within 3 years time from today 2020 ada lamjiki sakot bagi mamisi am na kai sena ta do mal no district create to ni na masi awar pa di dum ha ba hu do pa je khara dum awar pa na thani ba jaga ni pagi office mak sa baji puna start to si SDO Technopol office ni masi tribal development ki sub plan makada composite kind district ki nate subdivision level sa office
ऑफिस कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अमनी अदा सिदा स्टार्ट तब हवी फंक्शनिंग से डिस्ट्रिक्ट असगी एसपी डॉक्टर एस इबोमसाना टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर की असांग से पुनः किलोमीटर 152 रोम ओई मरम अदुना लॉ एंड ऑर्डर की लमदा येंगलबदे यामना सेंसिटिव ओइबा मफमने खुलाई पाइबा आयन यादव पोट ड्रग चिंबा पुथोक पुसिन तौबगी थबक चही कयागी ममांगदगी सथदुना लाखले फिबम असी येंगलगदी डिस्ट्रिक्ट असगी पुलिस मपांगल कंकट हनबग लोइनना मतंगा चुनबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेमगत चंगी पुलिस पर्सनल चहुम लोमना अनोब डिस्ट्रिक्ट असगी तंगाई फदबा थबक सिंग हौजिकी ओइना पांगथोकले मसिदा एआर गी माइकेदगिसु अचोब मतेंग पांगे बॉर्डर एरिया की तोंगान तोंगान बा मफम मरीदसु आयन यादव मियोय सिंग चंगलकपा यंगसिननबा नुमित खुदिंगी अकन मथबक लौखटले डिस्ट्रिक्ट असगी ओइना इंटेलिजेंस नेटवर्क अमा सेमगतनबसु होनरी हाइके मणिपुर से 398 किलोमीटर्स ने अखोगी इंटरनेशनल बॉर्डर से अदुगा मसेदा अखोई टेक्नोपल की शेयर तौजी 152.70 किलोमीटर्स ने अदु याम सांग्रे हाइजरिबो 152.70 किलोमीटर्स मसी सांग्रबसिदा अहोब मयाम ले कोई फॉरेस्ट बॉर्डर साइड याम लेरे अदुगी मसी अखोई लोनमक थिंगबदि ngamjade अदुगा अखोई चेकिंग तवी इवन असम राइफल्सु याम फजन तवी अखोई पुलिसनसु याम फजन तवी अदु मरखिदा अखोई डिसीजन से ताकपीगिबा अखोई मेन पावर से मसी अखोई दसु खरा सोना ले मेन पावर से अराउंड 900 चांदिल के माइना लईबनी अदुदगी खरा खाइदो खाजिन तोनारगा अखोई हजि only 311 मुक्तने लेसे 300 मुक्तने लेयो अदु पुलिस स्टेशन अहुम अदुगी एसपी कई दोनी यंथोखराकांदा हजि लेले हुदि हाइता अदुना अखोई मोरेदा लेबा 100 समथिंग जिना नमना होनजबनी सैदा अखोई कनोगी गेट 1 गेट 2 सेदा अखोइना अदुगी अखोई ओवे इंडियन ट्रैफिक रूल्स कैंपेन गाना सुमबदा अखोई जु याम सिनरीबो हिंया संगपगी टीम जसना कन सिआईडी खरा थारागा अखोई कामुना लीड तौरगा सिविलदा अखोई टीम मंगा थंग खाइदोगा थादोकपा बॉर्डर से पुलिस चतना यंगबा सुंगम मयाम तौजरी NHNIM अमसुंग इंडिया गवर्नमेंट अनि की मरक्ता तौनखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना लमदम असिगी अपुनबगी सक्तम अमसुंग ngамखैदा मिपाइबा पोलकलिबा असिगा मरि लेनना ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम अमा ngasi नुंथिल पुंग मरिदा पांगथोकनबा सेम साख्रे चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेना चेयर लौदुना पांगथोकदबा मिफम असिना ओइरक्लिबा इशू असि मुन्ना खनबगा लोइनना तंगाई फद्रबदी असेटपा वारेप अमा लौदुना पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मिहुत कांगबु अमा दिल्ली दा चतुना स्टेट असिगी चप चाबा फिरेप सेंटर की लुचिंगबा सिंगदा खंगलुगनी हाइरे अमरोमदा चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेना स्टेट असिगी ngамखै अमसुंग अपुनबगी सक्तमदा सिंगनरकपा खुदिंगमक फिबम अमतदा यासिननबा तौरे हाइना मयेक सेंगना सेंगदोकलबनिना पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मिफम पांगथोकत्रबसु याय हाइना वांगखेम केंद्रगी कांग्रेस एमएलए मेघचंद्र कैसामना फोंदोरक्ले एमएलए की फेसबुक पेज दा थागलकपा वारोल अमदा सेंटर दसु बीजेपी स्टेट दसु बीजेपी की गवर्नमेंट लेब मरमना मसी पुंबा ओइथोकपा याबने फिबम असिदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मीटिंग करिगी तवगदौरिबनो खोंथांग असि वाहनथोक यावदबनी मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा चिंगननिंगाई करी लेबगी हंगे लमदम असिगी मियामगी थबकता मांगजिल थाना लुचिंगलंबा थौनावजम इबोयाइमगी अहानबा लेखिदबगी कुमोन थौरम नुपीलाल कॉम्प्लेक्स दा पांगथोकरे पाबुंग इबोयाइमा मेमोरियल ट्रस्ट न सिंधुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा पोइरे लेमरोल मेरा पाइबी अपुनबा मणिपुर की प्रेसिडेंट एल मेमचौबी जेलियांगरोंग यूनियन की प्रेसिडेंट अमू कामई कुकी इनपी की प्रेसिडेंट थांगकोसै हाउकिप ऑल मणिपुर मुस्लिम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट डीपी सईद अहमद सुसरुक यादुना लेखिद्रबगी फोटोदा हैकत लेकत तमके पाबुंग इबोयाइमगी मियेंग अमदि वाखलोल हाइबा हिरमदा अखंग हाइसिंगना वांगांखे ट्रस्ट की कन्वेनर पीएस देवाना लेखिद्रबा पाबुंग इबोयाइमा चही याम सिलकलबा फावबा सोक्थबा नाइदना मियामगिदमक्ता काथोकलंबा मिसक अमनि हाइखे अमरोमदा NHNIM अमदि इंडिया गवर्नमेंट की वारी सानबा नागालैंड मनुंगी वाफम दा सानगदबनी मणिपुर की वाक खनबा सुंया यारोय फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वाफम लोसिनबगी महुत्ता मियाम दा खंगनगदबनी मणिपुर की मनुंग दा ADC दा पांगल पीनबा तरुक सुबा शेड्यूल चनहनबा फावबा कायदे अदुबु अवांग नोंपोकी ओइबा काउंसिल अमा NHNIM अमदि इंडिया गवर्नमेंट ना सिनबदी मणिपुर मियामना सुंया यारोय हाइखे इंगे अगस्त की तांग अहुमदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन तौनकी साइन तौनबदुदा करी याउरिगे हाबसे मियामना हंजन हंजन लावबा मियामना डिमांड तौरगा ngasi फाव फोंदोक्तना लेरि मसे यामना लाइबक थीबनी मणिपुर की ngамखै कायबे याबा मणिपुर की लैमिनरिबा कांगलुप फुरुप मयाम सिंजे कायनबा याबा अदुगुम्बा हिजन एजेंडा अमत यावबा यारो हाबसे अखोय अहमदा स्ट्रांगली आई थमजनिंगे अदुगा अमुक
हाइरिबा नागालैंड दा मपुम ओइबा वारी सानबसिगी नागालैंड ओइगदबनी मणिपुर की ओइबा वाफम दि मसिदसिदा याउदबना फगनी याउबसु यारोयना आई अदुमाइन थमजनिंगी Health Minister L. Jayantakumar Luchingba Tim Amana ngasi More Hospital amadi PAC anigi phibam yengsinkhre. Khongsara da Health Secretary Suman Singh, Health Director Dr. K. Rajo Suloinaki. Minister na More Hospital gi Operation Theatre Room, Ultrasound, X-ray machine amadi staff singi quarter gi phibam yengke. Minister L. Jayantakumar na atopa lebak tagi pusilakli bacha na thaknaba polam sing sangyeng tawraba matungda pusil hananaba PAC gi campus ki manungda food safety gi officer ma saragani. More Hospital gi MO amana ultrasound gi technician oina tha taruki course ama Jenims ta chat ki haina proposal tarukli ba ase mari leinaba singda tana duna karamba mawongda tha ba yabage haibadu yangsingani hospital taba lambi ase semjinana ba mari leinaba department ta hairagani hauzik leiriba x-ray machine ase gi mathakta matamga chunaba amasu pina ba honari haike mapan gi lebak singa akui laloni chiki chan thang ja ti ma puslak bigi to makal source ma oide ba masung hena chawna or kadori ba makal more gi segi ki boundary dalai ba makal market international market se masidi mapalam di puslaka to makal ki chana bachinjak masi pochung se food safety madi department ni yengjil ba matung da madu seboire na haraganda akoi gi manipur gi masung india gi praja jing thajin ba madi gi tamu sida ko office ma hangna ba ba gi masi ja ko lamsi yamak ai secretary ai samak director yauna akoi masi yamak on bas tawre habi are si jaga siri da koi space ma cham phange masi da food safety laboratory adigi loina na mate da koi mal khana oi ba store room amasung office mate marusu police station anu jaga amada akoi mate service on ba yam thuna koi honarani hadana akoi ina mayam da media khutang da koi praja da madu gi message kanu do pijari Sayola magi manung da thangza amasung nongmaijing khudingi pangthokliba Imphal evening gi section thorang lokatpa oina pamdaba thodok sing thoktanaba Ras Bhavan mamangdagi khuyatong phawba CCTV camera nongna khinkhre punna camera humphunithoi romna Imphal evening manungda pamdaba thodok thoktanaba yengshingadore Transfusion medicine in clinical practice haibasida nongmagi oiba continuing medical education CME gi thoram ama ngasi RIMS Jubilee Hall da pangthokre towards optimal transfusion practice haibathimda Manipur Society of Transfusion Medicine amadi Department of Transfusion Medicine RIMS anina khusamnaduna amadi State Blood Cell National Health Mission Manipur na mateng pangduna pangthokiba ngasigi thoram maduda RIMS ki Director Professor Dr. A. Santa RIMS ki Medical Superintendent Dr. C.S. Arun Kumar Lucknow Transfusion Medicine ki Head of Department Dr. Rajendra Chaudhuri amadi atai miyoi ki ana saruk yake Tharonga mari lainana Director Dr. A. Santa da India ki oina yengbada RIMS ki leiriba blood bank ase taret suba position da leiri masi aikoi pumnamakki saukthokchaningai ni haibaga loinana blood amasung blood bank haibase maru oina emergency amadi delivery casing da hena darkar oibana pung kunmari mathau tohonbagi tangai fadaba lei haina su phongdokhe my mind was just in fact without knowing this I was going to write about this Department of Transfusion Medicine because I'm an obstetrician and gynecologist. We really depend on the blood and the blood bank. And when I joined, and because I'll tell you, this was the 5th or 6th medical college I started. So when we started medical college, whether in Sikkim or in the Dharan or in the Nigrin, we have to start with our own blood bank, and the licensing was so tough during that time. Imphal West Police Commando na thasigi kuntaruki numidang wairam pung mangarom taba matamda moirang khom amasung masiga tainaba mafamsingda achat awok sing check tawbada KYKL gi kadar ama fare hare Police Department ki PRO gi cherola mana fagalaba mesigi maming Samjet Sabam Inau Mitei sahi nipu apopa lekhidraba di pamasa Waikhong Thongjaw Bazar dagini Amorom da Thawal Police Commando na Salungpham Ananda Bazar area dagi KYKL gi kadar ama sufare fagalaba mesigi maming Saikhom Sidam Chai Kuntaret Apopa Santos Hairok Part 1 dagini Thawal Police Commando masung Taruk Suba AR gi Kangbu amanasu Lilong Bazar area dagi KYKL gi Sergeant Major amasu fare hari fagalaba sigi maming Thangjam Hemanta Mitei Chai Kuntra Manga Apopa Kalibu Arong Haibung Kakhong dagini hari Hauzi aten ba prem thalokjare Hakchangi labor solakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta naiba upaidi Jolip Syrup amasu Jolip capsule changin sinabiyo
service in Manipur. Lamjingba Cab Service. Please download Lamjingba Cab app. 5% special discount for app users. Download now. Download Tobio. Lamjingba Cab app. Lamjingba Cab Service na Manipur da finest and smoothest cab service pizari. Lamjingba Cab app service user singda 5% discount su pizari. Break matung na mutaram nokchari. Makata ba paugda. Singjamai thongi lambi semjindabagi mayokta singjamai kethel phambi imaibel singna lambi thingbagi khongjang changshin khre. Imaibel singna phongdorakpada lambi asi matam kuina semjin bidabana kethel phambi singi marakta ana ye kaya yaure. Pot labor lagliba madi satok chashin tawriba singda chawna khudong sadaba mayoknare. Hiramasigi matangda mari lainaba kendragi MLA da khangan khibalaire adubu ngasi fawba semjin bidre. Karigumba chayolamagi manungda semjin drabade matam kaktana lambi thingbagi khongjang changshilagani haire. Delhi da Mahiroi Loop Nataba Loop Amatana Maram Chadana Thaval Sinba Amadi Pangthokpada Manipur Students Association Delhi Masatna Ating Matamkre Mahiroi Loop Singna Masigumba Inat ki Oiba Chanabi Amabu Lanna Matam Sadana Pangthokpa Tarabadi Madu Mahiroi Loop Oirabasu Masatna Saugatloi Madu da Tholakpa Afafata Kudimak Sili Langliba Loop Aduna Pugadabani Sahi Amagi Yauksang Amadi Cherau Banatana Mafam matam chadana thabal chongba yaroi handak sahigi ningol chakoba numitta pangthokiba thabal chongbagi thoram amada nupi oibigi manungi phrit mami taba photo amadi yengba nungaitaba nupi sabi singi photo thagatuna leibak wathok ohen khiba adugi damak masatna sili langliba loop machuga phaminaduna wathok ohen bagi daita organizer amadi photographer na leibak miyam khangna lale haina sengdoknaba warip lokre asigumba thodo wathok kaya si makhata na thoroktanaba masatna akanba miyeng changba horagani Watoga sida nupi masadu maralay tabana masatna matampumba da lepaka loinana numitu da thabal chongkiba nupi sabi singna masana laktuna matungda section nabagi damak punna phaminaduna wakal taminakri hari Hianglam Police Station amadi elected member amasung local club Mairapai Bisinga punna sinduna community police singi matangda wakal taminaba thoram ama ngarang Hianglam Makhalekai community hall da pangthokre Thoramadu SDPO Kaksing TS Desorjit Hianglam Police Station gi OC Thokchom Damu Susarugya Mob Justice Crime amasung criminal gi thabak thoram sing hantahan bada police ki thodang amadi miyamna logadaba thodang gi matangda akhang ai singna wangang ke International Sanamahizam Students Association Koba Loop Amana Mari Lainadaba Wafam Khara Media da Fongdorak Libasi Laibak Chibani Haina N. Khelchandra Singh Charitable Trust na Fongdokle Trust ki Secretary Dr. N. Devendragi Cherol Amana October Kulumdoi Amadi Kunmari da Lamyan Basanglen da Saite Academy New Delhi Amadi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Anina Sinduna Pangthokiba Vad Centenary Seminar on Pandit Ningthau Khongjam Khelchandra Singhagi Thoramda Lyric Natraga Seminar Paper Ama Fauba Yenthokiba Leite Seminar Aduda Yeli Hariba Lyric Aduga Pandit Khelchandragi Thoram Aduga Karigumba Hiram Amata Damari Lainade Pandit Khelchandragi Seminar Adudi Ayuki Session Pangthoklaga Nungthilgi Pung Amada Lotion Ke Nungthil Pung Ani Makhaida Hogadaba Nongpok Thangba Indiagi Aiba Singi Mifam Amale Hobani Aranba Wafam Haizinduna Yeliba Lyric Aduga Khelchandragi Seminar Aduga Mari Lainahan Bayaroi Masigidamak International Sanamahizam Students Association na Miyam dat Lale Haizagadabani Hairi Kada Imphal East District amasung Khongman Unit na Sinduna May Kaba Chinjak amasung Yu Matau Karam na Ngakthokani Haibagi Nimit Nini Sathagadaba Leadership Training Camp ama Khongman Zone 4-5 Talaiba Social Workers Congress Complex Tahukre Thormaduda Kadagi President in Charge Ais Priyo Kumar Nupi Samas ki Secretary General K.S. Ramani Khongman Gram Panchayat ki Pradhan M. Nungshirei Susarugya ke RIMS ki Psychiatric Department ki Head Dr. N. Hiramani na State asida drug lana sijinaba amadi yu thakpagi chang yamna wangle masidagi makhal makha kayagi leina nabagi chang su hengatle phiba masida kada amadi miyamna lokolagliba khongthang asi afaba khongthang amani haike akoina lipi misagi mayokta liapaga koi leba gi sarjari ga nium kanon ain mayam jiga mukusan narga leba eka misai je gari maru musan ba amusung Delhi Association Manipuri Muslim Students ki naungna thau punanaba executive members in Khankre Jamia Millia Islamia University gi CS Khairuddin Sahabu President University of Delhi gi Farooq Ahmad Sezabambu General Secretary oina Khankre
India na yumu oiduna chathariba under 17 World Cup ta saruk yaruba Manipur ge sanaroi nipan gi imung manungda Sarajivan Enterprises Videocon House na sanaroi singda pigadaba Sony Bravia Television washing machine amadi fridge sing khusinabagi thoram sangakumda leiba Neroka Football Club ki office ta pangthokre thoram aduda Neroka Football Club ki President Dr. Thangjam Dabali club asigi Vice President Kaisam Rameshwar Vice President Abujam Brajamani na thoram apusing oike Sanaroi Nipalgi imung manungda television amamam pikibaga loinana India gi ahanba oina goal chankiba section da washing machine amadi fridge khusinake thoramasiga mari leinana Neroka Club ki President Dr. T.S. Dabalina saruk yakiba sanaroi singbu thagat pa phongdokladuna under 19 World Cup ta atopa sanaroi ama saruk yana bakhalakibada nungai ba phongdoke First division is the show by my answer support to be the resources may have CC Ladana, my park of the place and Kata Zagani, and the Loinana, the youth wing grassroots level, the Horga, whatever players in the center to be Rumba, Chonga responsibility of the Makasatari. In the 19 qualifying round, Shanabagi station like Amkazwana, parents in congratulations. Master Athletic Federation of India Gimieng Makada Manipur Master Athletic Association Sinduna Numinini Pangtukadaba State Level Master Athletic Meet Kumalampak Men Stadium the Hokre Tongan ba sahi kuntra mga matak amadi sahi marfu mataki nupa amadi nupi athlete Chani Romna saruk yaduna pangtukadoriba meet asida tongan ba event kulomda athoy ehen tanagani attend Masters Athletic Championship ta amadi World Masters Athletic Championship ta saruk yaduna kogi ahalaman singju sanabada amadi ana kumanabada amadi hakcham kanaraina bagi damta kana sinjabani Haujek maroi bapau amuk Manipur Development Council Assam amuk hana hingat hanana bakhanari haina Assam ki Chief Minister Sarvananda Sonowal na phongdokre Nauna Samkiba Technopol District case hemga sagat pa wat pana law and order ngak na bakona bada district administration gi achoba singna ba mo oide Amadi framework agreement na oirapi ba phibong gi matang da political party sigi mifam na ngasi khana na ba sem sakre ISTV pau mieng tabir ba singba mukahana khurunjare